aha mureba ni mu mujyi wa Goma. Umujyi mu busanzwe wabaga urimo ambutiyaje yo ku rwego rwo hejuru, aho wasangaga ibinyabiziga mu by'ukuri buri wese yinyurira ahantu ashaka, cyangwa se ugasanga umuvundo ni wose. Ariko kubaho M23 ifatiye uyu mujyi, ngira ngo murababona abasore ba AFC M23 bari ku muhanda. Abangaba ni nk'abapolisi nk'uko Wiringoma yabivuze. Aba ni abapolisi ba AFC M23 bari ku muhanda bagenzura neza ko umuhanda uri gukoreshwa neza, bagenzura ko buri muntu wese uri mu muhanda mbese ko umutekano mu muhanda uri kubahirizwa nk'uko bisanzwe. Mu gihe keraho mbere wasangaga ambutiyaje bari nyinshi cyane, buri wese aca ahantu abonye, ndetse rimwe na rimwe akaba ari n'abagongerwa mu muhanda bikaba nta gikurikirana. Ariko ubu ngubu abantu urabona ko baragenda bitonze, buri wese arakurikiza amategeko y'umuhanda nk'uko bisabwa, agaca agomba guca. Ntekereza ko ubu ngubu ibintu bimeze neza nk'uko bireba ku mafoto cyangwa se ku mashusho. Abaturage barimo baragenda, abambuka zebra crossing bakazambuka, abamotari barubahiriza ibimenyetso ndetse n'amategeko y'umuhanda. Hanyuma kandi aho basabwa ko bagahagarara, hanyuma abanyamaguru bakambuka. Umutekano rero ukaba ucunzwe neza cyane hano mu mujyi wa Goma. Ngira ngo murabireba hano ku mashusho ko hano ni mu mujyi wa Goma, aho mu by'ukuri abasirikare ba M23 bari ku muhanda kugira ngo bagenzure neza ko umutekano wo mu muhanda uri kubahirizwa nk'uko bisabwa. Rero ngira ngo murabibona amashusho uko agenda bigaragaza. Ngira ngo murabona abamotari bagiye batwara abantu. Ubu ngubu n'abamotari mu mujyi wa Goma, ngira ngo muri kubibona noneho bambaye casque, ibintu bundi mu busanzwe bitari bisanzwe mu mujyi wa Goma, nubwo wenda bigaragara ko harimo bamwe batari babyubahiriza. Ariko urabona ko mu by'ukuri abamotari benshi bambaye amakaske, nubwo ku bagenzi bitaragerwaho kugira ngo n'umugenzi ahabwe kaske baracyari bakeya, ariko naho urabona ko biri kugenda bigenda bisobanuka. Aha rero ni Lawrence Kanyuka ku munsi w'ejo ubwo yari ari muri press conference, aho ku mupaka wa Rusizi impunzi cyangwa se ubwo hari abanyekongo bari gutahuka bava mu Rwanda bajya mu gihugu cya Kongo, aho ejo yagize icyo bita press conference ubwo yaganiraga n'itangazamakuru mu mujyi wa Bukavu, agatangaza byinshi, akanahamagarira ndetse n'abandi bantu benshi b'abakongomani bari hanze y'igihugu ko baza bakafatanya kubaka igihugu. Ariho banasohoye itangazo rihamagarira imiryango ndetse n'abandi bakongomani ko bataha bakaza gufatanya kubaka igihugu cyabo. Aho yagiye avuga ko mu by'ukuri leta ya Kinshasa cyangwa se regime ya Kinshasa yagiye irangwa n'ibikorwa bigiye bitandukanye bitameze neza, ariko ko ari igihe cyo kugira ngo abakongomani bari mu bice bitandukanye batahe, hanyuma bafatanye kwereka leta ya Kinshasa ko mu by'ukuri ibyo yakoraga atari byo, ahubwo ko kwicwa cyangwa se guhohoterwa, kumeneshwa, ivangura n'ibindi byose ko ari igihe cyo kugira ngo bihagarare. Des exactions des gouvernements irresponsables de Kinshasa. Donc à cette occasion, nous allons vous emmener un peu partout pour que nous puissions voir comment est-ce que la ville est maintenant dirigée par le AFC M23 et la paix règne chez nous. Merci. Merci beaucoup. En anglais, monsieur. En anglais, vous voulez l'anglais? S'il vous plaît. Okay, we are saying this. We are here at the border between the DRC and the Republic of Rwanda. Here we have many of our compatriots that left Congo, went to Rwanda, running away from the looting of the DRC national forces and the allies. Today that we are in Bukavu, the peace has returned in Bukavu. So many of them are coming back. So as you are here in the border, you are seeing so many of you coming here. So this morning alone, in a space of 3 hours, we had 550 people that returned. So we have different segments of people coming in. So we thank the Congolese for coming back to their home, to telling the Kinshasa regime that it's time to stop killing our brothers and they should leave the office. Merci bien. Okay, tuko nasema hivi, tuko hapa. Aha rero ni kuri uyu munsi ku itariki 19 z'ukwezi kwa 2025 mu mujyi wa Bukavu n'ubundi habaye inama idasanzwe, inama yahuje abaturage bose benshi mu mujyi wa Bukavu, aho abayobozi ba AFC M23 babaganirizaga bababwira mu by'ukuri ndetse banabahumuriza bababwira ko babazaniye amahoro. Ni ngira ngo murabyibuka ko n'ubundi mu mujyi wa Goma, ubwo umujyi wa Goma wamaraga kubohorwa, habaye inama abaturage baritabira ku bwinshi
nk'uko bireba ku mashusho rero n'ubundi urabona ko uyu munsi abaturage bari bitabiriye ari benshi baje kumva ijambo ry'abayobozi ba AFC M23. Mu by'ukuri bari kubaganiriza ndetse banabahumuriza banabasezeranya byinshi bigiye bitandukanye, birimo kubasezeranya amahoro, kubasezeranya ko buri wese akwiriye kwishyira akizana mu gihugu cye ndetse agakora imirimo ye nk'uko bisabwa, nta kintu na kimwe kimuhungabanisha. Ikintu cya mbere babasezeranije ni umutekano, kuko umutekano wubakiyeho ibintu byinshi cyane, kubera ko umutekano buri wese mu gihe afite umutekano yabasha kujya mu bushabitsi bugiye butandukanye, abacuruza abagira gute bose bashaka gukora imirimo yabo bagabasha kuyikora mu mutekano. Ari nayo mpamvu rero kuri uyu munsi ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri n'ubundi mu mujyi wa Bukavu habaye inama yahuje abayobozi ndetse n'abaturage. Murabona ko abaturage bari benshi bari bitabiriye kugira ngo baze kumva ibyo aba bayobozi babagezaho. Abaturage rero nk'uko mwajya mubibona ku mashusho agiye atandukanye bakaba barishimiye cyane kwakira M23 mu mujyi wa Goma. Akaba ari ikintu mu by'ukuri ubona ko bari banyotewe, kubera ko mbibutse ko mu mujyi wa Bukavu n'ubundi hagendaga harangwa ubwicanyi bugiye butandukanye, aho yabyukaga agasanga umuntu yapfuye ari ku muhanda utamenye uwamwishe, aho mu gihe runaka umuturage yashaka gushyamirana na Wazalendo ikaba yahita imurasa byoroshye nta nagikurikirana, ariko aba bayobozi bakaba basezeranije umutekano usesuye.